ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di pengajian Tanjung Harum ini, pengajian dikatu halau sin kitab pihak kawan sin kitab kitab tauhid. Di pengajian dikatu amin nilayun Tanjung Harum ini in maudu'nya in amis Syekh rahimahullah ta'ala man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala azab. Man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. In maknanya sil pengajian harum ini isiu-siu in sampurna in panauhidnya maka sud siapa ramsin surga hari nasia duma baik siksa ibadi nabi setahun amal ibadatnya di nabi setahun kekahinannya diri sudah saya sumur ramsin surga isim manusia ayatku amuin manu itu yang ramsin surga amuin manusia sempurna in panauhidnya radiat sebab hadlau kiamat wairun pagulaan si manusia bat melainkan luar bangkukun palam sinarka palau si surga bangkukun palam sinarka palau si surga aundek manusia dirit sunasya sumut palam sinarka di siapa kalamai surga au sabdek manusia manu itu yang sumut palam sin surga di nasihat mabay hanarka au dek bahagian si manusia maka surga surga sa umapit nasihat hanarka umapit sari hanarka jahannam sebab si kekahinan dia rusak umusah pasal pasurun palam sin surga in pengajian tarum ini amuin hambuk dengan sabut natuyat amuin manu itu yang nasumut palam sin surga hari nasihat mabay hanarka iban di nabi setahun amal ibadatnya di nabi setahun surga na maktul isi manusia bihat tu amin sempurna in panauhid biadi di sempurna panauhid pakian amuin makasud param sin surga hari na mabay siksa law Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di bagian ulangnya tahqiq tauhid sahunnal atau akan sempurna in panauhid amuna in mana manusia kaaniban dia in kakahinang syirik iban sing kakahinang bid'ah iban sing kakahinang maksiat kakahinang dosa itu ini banguri mahinang in kakahinang syirik di mu mahinang in kakahinang bid'ah di mu mahinang in kakahinang maksiat kuno pa istahon kayo wairun dosa mahinang murid wairun dosa kasulat kayo sabi sa lagu-lagu naru sa amun syirik duway na syirik amun ay mga kabair mga dosa rakulat duway na mga dosa rakulat duwa maasuto dosa maasiya amun ay kakanyang bid'ah bago haram dalawa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala faman haqqaqa tauhidihi isiusiuy masempurna in panauhidnya wa salima min asyirik wal bid'ah wal ma'asi iban masalamat in amal ibadatnya dengan kekahinang syirik kekahinang bid'ah iban kekahinang dosa in manusia yaitu maka suud na siapa lam surga hari nabi setahun iban hari nasihat mabay narka amu yaitu mga manusia sempurna in panauhid maita bangsa kamu na hinang may kakahinang syirik na hinang may kakahinang bid'ah na hinang may kakahinang maksiat maita makauno sa ini tauhid ingata in kakahinang syirik labi aula na in pagtawag syirkul akbar in ini mamasawi ini sa panauhid sa manusia mamata sa panauhid naman kau nagsyirik syirkul akbar syirik
iban maka kang sin amal ibadat. Dabang mukyaan iban itu ini di kau maghinang sin sama asya, di kau huminang sin kakahinang syirik, di kau huminang sin kakahinang bid'ah, amu yatin bagianun law ya sampurna in panawinmu, bang na sampurna in panawinmu, maka sud kau balau sin surga hari na lumabay mista iban di na kau lumabay siksa. Usiat tuan pada piutang indalin hambuk suntuan sampurna in panauhid iban cukup in pag-iman yaitu Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Dan kata Nabi Panjari yang kiabai tas Allah Ta'ala dalam Al-Quran amuin na cukup in panauhid na sampurna in panauhid iman na cukup in pag-imannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam yaita akatu tanyus Allah Ta'ala surat An-Nahl mainang natusuntuan sinin kakahinangnya ya sampurna in panauhidnya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimpay ta surat An-Nahl ayat 300 kauhaan. Law sin Allah ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Uban sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam yaitu sin Allah ta'ala dalam Al-Quran. Law sin Allah ta'ala inna Ibrahima matan tulawnya Ibrahim kana ummatan in kaunannya ummatan sifat panagnaan Ibrahim ummatan ulim bagian ummatan in ummah law yadai ila al-khair wahdahu sabiran alaihi kama fassara ulama in makna sin ummatan ini Ibrahim alaihi salatu wassalam suntuan pahinang marayaw suntuan sa pahinang marayaw in Ibrahim alaihi salatu wassalam nagpasaplak sin agama nang lagi manusia masuk tauhid iman nang lagi manusia masuk syirik isa-isa niya nagdaan isa-isa niya nang hindui manusia Ibrahim alaihi salatu wassalam hawak kumari manusia nang syirik na wayun na nanawin po Allah Ta'ala dimindog Ibrahim alaihi salatu wassalam nagpasaplak sin agama sarata iman pagsabar niya hati ni Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam suntuan siya pahinang marayaw nang dagi siya manusia mag-ibadat pagkatunggal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karwa sifatnya lawnya qanitan lillah qanitan lillahi in qanitan atau in kalimah qunut dalam sin Quran atau din makna niya dahil hama na sin qunut ad-dua agpangay udua biasa magdua kita qunut niya dahil pahama na sin qunut lawnya qulul qiyam amuin magsambayang kau malugay awak turun ipagtawagkan niya qunut na isa ini katu makna sin qunut lawnya mutian lillahi mustamirran alal khair amuin ini ayat ini amuin tap-tap in pag-ibadatnya tap-tap in paghinangnya pahinang marayaw Allah subhanahu wa ta'ala hatinya continuous in amal ibadatnya bukun mag-ibadat at daw ini konsumyan turin na isang kung isa mag-ibadat harus kung isa rin na isang ang pin Ibrahim alaihi salatu wassalam continue pag-ibadatnya bang siya tibag na bihang konsumin na munyara kung isa hinang munyara amuyat din hinang marayaw bukunin hinang marayaw magpatawag kita at daw ini kung siya to aruhay at daw ay minsan siya tiyo maman siya continuous amuyat to in mahalwa Allah Ta'ala biasin sifat Ibrahim alaihi salatu wassalam bang siya mag-amal ibadat continuous na in amal ibadatnya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katu sifatnya law sin Allah Ta'ala hanifan unin bagian hanifan in hanifan anu inna nanawhid ima anu Allah subhanahu wa ta'ala labay ng pagtawhid iman di malayo dahil nakakahinang syirik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw na ni Ibrahim alaihi salatu wassalam nanawhid siya po Allah ta'ala sarta nang dagi sa manusia magtawhid iban niya may manusia magsyirik Allah subhanahu wa ta'ala dahil hama naliyang niya amo na in ama niya karena ikaw nang sinama Ibrahim alaihi salatu wassalam magsyirik Allah ta'ala bukunat magsyirik bat malaikan inusaha yang niya ini maghinam sin mga santo-santo barhala
sumbahun paruwain dengan Allah Ta'ala. In kaunan sin kauman Ibrahim alaihi salatu wassalam nagi ibadat sila pamanga dia panjang sin Allah Ta'ala kasih langit ini. Nah kita sila bituun inamun nila Tuhan. Nah kita sila sungai inamun nila Tuhan. Nah kita sila bulan inamun nila Tuhan. Asal din itu nagparain Allah Ta'ala Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam harapan Tuhan Iraq nagpasaklan sin pagtauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yatin sifat niya ikatu. In sifat ikaupat Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah Ta'ala walam yakun minal musyrikin iban bukun ingkaunan niya daing hama mata umang sisyirik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daing niya tu awat sifat ini na sempurna in panawin Ibrahim alaihi salatu wassalam in panagna sifat niya ummatan hati niya suntuan siya pahinang marayaw ini karuan yang kanitan dap in pangibadat niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini katu sifat niya hanifan dan nanawin Allah Ta'ala iban lima layu kakahinang syirik iban hamang manusia lagi hinang sing kakahinang syirik. Ini kaubatnya walam yakun minal musyrikin bukulin kaunannya daing hamang takut maksud syirik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Ibrahim alaihi salatu wassalam angkan ini biaya tak ini karena in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naraam siyasin Allah Ta'ala makasimur kakahinang Ibrahim alaihi salatu wassalam. In umat sabsin Nabi Muhammad naraam sab kita yusin Allah Ta'ala simingul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati niya bang tabiyak buwan in panghindu sin Nabi Muhammad pagkain Nabi Muhammad dia pasimul sin Allah Ta'ala kan Ibrahim bang kita simingul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibadat biada kita nakasimul kan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Amin biita sin Allah Ta'ala marayaw in sifatnya serta sampurna in panauhidnya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isumur ni hadis siapun si mga sila tabi'in amin mga buwas si mga sila kasahabatan. In hadis ini namay taisin aunay nga mga umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasud parang sinsurwa hari ina siya lumabay hisab iban hari ina siya lumabay siksa. In hadis ini siapun Husain ibn Abdul Rahman in siya nireng mga tabi'in yabutan ni kabuhi sin mga sahabat sa wayrun niya na yabutan ni kabuhi sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inamin niya lam yakuntu inda Sa'id ibn Jubair ikaw nagkulong niya dito ako kan Sa'id ibn Jubair dito siya habay Sa'id ibn Jubair Sa'id ibn Jubair ini hamong place ang siya rin mga ulama sin tabi'in. Siya ini nabuno siya nawapat siya maray na umul niya kamasukin umul niya kay mantahon yuno siya Hadyan ibn Yusuf. Dito man siya habay Sa'id ibn Jubair law niya nangasuhi Sa'id ibn Jubair habang makamurilan niya in arini ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-bariha isyulaw niya nakakita kan yung kawkab ingkawkab ya mga lamit ya mga bituon ini amoy maglangat taas ay pagtawag kanya kawkab alladhi inqadda al-bariha amoy law niya nahulog kahapundong bukunin maksud din dihainin nahulog bituon atawakan lambitong inahulog bagyaron din di amoy nalalakahataas yan magkahulog pagtawag ini bulalakaw inyan ipagpaniluha mga syaitan. Sababin syaitan, manunod sila matumatas sa langit. Ang kanil mga nagmumula syaitan yan ang waktu bang sila amoy mangingita-ngita yan ang waktu magpakatukuling kitaan nila. Sabab ang syaitan magpanunod pataas sa langit. So bang adlaw ini ang kalawaan na hindi silpo
tahu mangingita law ya inna kata kau sincere pun dalam alam semesta ka nyaun usuk makayu maitu perlu timbuknya munna lihat tu inna kata kau au waktu sabju mungkin tu report si malaikat au waktu manum silamat tu di nilakarumuan ibai tak si malaikat sarabang sila kita dai itu amunai tidun sila tidun ni mga syaitan amunai kakitaan tamat kalaba hawak tudungnya ulalako surai dia dinahulu inamun tiap panilo syaitan kita Isaid ibn Jubair na ngasungusya laum ayyukum ra'al kawkab alladhi qadda al-bariha isyurain kanin nakakita simbulala kawa minnahuluk kahakundu inali kulang Isaid ibn Abdurrahman ana aku lang kita summa qultu umuslom ya imianak umus ko imianak na kita imianak ko nagtuwi amma inni lam akun fi salatin sumawa lang yan ako nakakita bukun lang yan kaunan ko nagsasambahayan may tayat ko imian siya bukunin kaunan ko nagsasambahayan sinuway na sa iya sumo kung nagsambahayan ka wakto ko na kita tawagan way sa babawak ko nahulog in ko nalakaw ya tungadum na ikabiyak sahan si mga sila tabiin hawak ko tungadum bangin mano siya pati patungadum wayrun hinang niya duwaing matmalay ka nagtahadjud ko Allah Ta'ala sa mambayang tungadum pagkay kaunan niya kung siya nagtahadjud di pinan niya nagkibaran niya amma inni lam akun fi salati ada akun lang yan ako kukunin kaunan ko nagsasambahayan may tayat ko na may tapasyawihan sabab in kabuhaan niya tumuin riya halaw simpanatayan niya in kabuhaan niya maguna-una in mga panaibat in mga nakarmo sinisya yaon hangkan niya kita in ulalakaw na ulog sabab in siya nagsasambahayang tahadjud at inanamay tayo siya nagtuya supaya malawa in sakit riya halaw simpanatayan niya biya tuwing kaunan sa mga kasahabatan kasi mga ini kasahabatan ibang sa mga tabiin uusang pa niya bihita pagkain kaunan niya nakita sa simpulalakaw na ulog sarda bukun siya nagsasambahayan na may ta siya mati may ta niya kita bang siya ini bukun na nagsambahayan may ta uwi pa siya natuhog iyan ta niya sama law niya walakin niluniyuko sumuhawa lang yun ako nakut-kut ako mamumut-kut amo intagalasun mamumut-kut tagalasun noon nakahasin nakakutkan niya atawakan ya mga ini lahipan atawakan mga scorpion niyo nagdaramasun nakut-kut siya inagikan niya fama sana'ata uno lang yan hinang pagkakaw nakut-kut ulit niya kubat mo atawakan ulit hinang biasaran mo atawakan iubatan inagi kulong niya kultu irtaqaitu inagi kulong niya inhinang ko nagpatawalan tawalan amat niya kubat niya kubat tawal inagi ka niya Sayyid ibn Jubair fama hamaluka ala dhalik unulongin nang dahi kay muhat may tako nagtawal may tako nagpatawal unin nang dahi kayo iniya sumurin di hay ni dalil unin dalil may takaw nagtawal-tawal biya sabab ini perkara si mga sila kaulamaan tabi'in lami awla ng mga sila tabi'in di sila magkinang at malaykaling kakahinang yaon di mindog siya rin kadalil napagkain siya nagpatawal siya iya sumusay sa ibn Jubair umulongin da ng dahil kayo unin dalil umay tako nagpatawal inari pulaw niya kulto hadithun haddasanahu Sya'bi inang dahil ka umay tako nagpatawal hadis law niya yayta kami Sya'bi hanggang siya rin ang mga tabi'in day sa inari sa ibn Jubair kanya wama haddasukum unulaw niya suy-suy niya kanya unin bita niyo kanya unin hadis biaratung niya maun kanya in abi kulong niya kulto haddasana an Buraidah ibn al-Husayn yaitaan niya kami sin hadis kiawa niya rin kan Buraidah ibn al-Husayn hambog siya rin ang mga sahabat amo yato nang dahi kanya may ta siya nagpatawal sa sin hadis bita kanya Sya'bi ini Sya'bi sabyaw gimawa si hadis dahin kan Buraidah ibn al-Husayn annahu qal at tagtulong niya namong siya inagin niya la ruqyata illa min aynin aw
magdaralas sun mga has atau akan insakit tayo nabaran usap sila may pangatot si manusia itu insak kusuk-kusuk ipagubatnya amunay pagtawan. Inagilaw niya ka o kada kad ahsana man intaha ila masami. Hati niya lang isa ni Jubair marayaw in nagda sa hadis yan iban sinakarbukan niya hati ni hadis ang mayroon na isabni niya hati niya mayroon ngayon pagtawal banghangkan kau nagtawal nagpatawal kau sa sinakutkut kau sinununo na mangumutkut nagdaral rasun inya mayroon niya sa ondari niya walakin sumuha walaw isa ni Jubair haddasana Ibnu Abbas kaya baitaan kami namanya Ibnu Abbas hati niya au palami marayo ring hati walakin haddasana Ibnu Abbas sumuha walawnya siusuyan kami Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam siusuyan kami namanya Ibnu Abbas daing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uni baita si Nabi Muhammad ini law si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ummah biar kita launya kaku in mga umat na kauna ini waktu Isra wal Miraj biar kita sinallahu ta'ala Nabi Muhammad in mga kanabihan na kauna man si mga umat nila ini niring mga mukjizat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law si Nabi Muhammad ang panabiyay tabang ni mga kita niya waktu siya nag Isra wal Miraj law si Nabi Muhammad fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtu kita kulongin Nabi innya magatkannya ar-rahtu binat rahtu amuin di siya mamut pahangku artinya aun kita din Nabi usin umatnya kadah Nabi ya undi minsan mamut hangkuin umatnya kataan nagkukurkannya walau siya rin nak muslim wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan iban launya kita Quraisy bin hambuk Nabi innya magatkannya hambuk usuk iban hambuk iban dua usuk au nambuk Nabi hambuk usuk demiagatkannya au nambuk Nabi dua usuk demiagatkannya kata nak kufur wa nak Islam wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun iban kita Quraisy belum yang hambuk Nabi wairun min sanam sulak miagatkannya nak kufur kata dari lingkar nabihan di sini pakai hidayah pasaprak saja sila agama in magi hidayah Allah Ta'ala biar Quraisy bin kita pasaprak saja kita sila agama bang sila timayma alhamdulillah bang sila ritaf di tumayma na Allahu Akbar kawasarin Allah Ta'ala ubus launya idrufi ali sawadun azim ubus launya pihak kita nakaku naniningit luman tingit lumin tahun nila artinya malayu bagi kita niya naniningit luman tanda sin mataun in umat in mataun sina fazanantu annahum ummati sampai lang si Nabi Muhammad nakahuna-huna aku sabi umat mataun nakahuna-huna aku in mataun naniningit lumyaun inyaun amunin mga umat faqila li in ang inilalong niya kako in ang si mga malaikat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha Musa wa qawm inyan lang niya Musa iban sing kauman niya at inay Musa alaihi salatu wassalam matauday sa umat niya miyagatkan niya tanda niya kita si Nabi Muhammad naniningit luman yung taon nila fanadhartu uslam niya imatod na isa bago faida sawadun azim pag-atod ko lang niya kita kung na isang naniningit luman yung taon nila faqila li hadhihi ummat inagi nilalam niya kako amunaya ni umat ay ningit lumin taon nila insyaAllah lamang kita nyo dito doon ha umat si Nabi Muhammad mataon naniningit luman yaun biyaita si mga malaikat kaniya law si mga malaikat doon ha umat umataon naniningit luman yan wa ma'ahum sab'una alfan aw naindoon law si mga malaikat kapituan ngayon taon nila doon ha umat mataon na kasusura yan kapituan ngayon taon nila yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azab makasuod na sila parang sin surga kapituan ngayon taon nila makasuod sila parang sin surga hari nabis tahunin kakahinang nila ibandi na sila siksa sa Allah Ta'ala manuy tuya na parang sin surga way na paglista mataw din nang umangi at tawakan ng marayong mataw di nabis tahun diretso na sila pasurong parang sin surga ibandi na sila siksaon di makna di na sila magkalabay halong sa tarka kapituan ngayon taon nila
simbahin. Wairunnya nabi tabang isu mga tao yan. At uling mga sifat nila yan. Simul na siya palang simbahin. Fakhada nasu fi ulay. Na inuwi-inuwi mga kasahabatan bang isu yung kapituan ngayon. Sampai nagtukod-tukod na sila. Aw ni miyanday kanila. Laungsin ini. Dahil ang mga sahabat. Fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maray laungsin kayo. Ang kapituan ngayon magkasunsulwa yan to. Amunat to yung mga sahabat sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya tumok na yung kapikiran sila mo kusog kanila. Lausap sila mo. Fala'allahum alladhina wulidu fil Islam walam yushriku billahi syai'a. Lausap sila mo kinimaray lang yung kapituan ngayon. Makasunsulwa yan to. Amunat to yung mga manusia. Yang anak sila halong ka Islam na iban wairu natun sila nakapagsirik ang sulang kunin. Matakarul asya sampai mataon na siya pun nila. Mataon na niya mga natali nila bang isu yung kapituan ngayon. Doon man imo nagbalikin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalog sila. Fafaraja alaihim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu. Iwa sila nagbalik sa Nabi Muhammad ang pasilabiyaitaan bang isu yung kapituan ngayon ito makasusunod. Laung si Nabi Muhammad humul ladina la yastarqun. Sila na yan to hindi magpapatawal-tawal. Bang sila masakit, hindi na sila magpatawal. Hindi na sila magpaubat. Sa magtawakal sila po Allah Ta'ala. Amoy at yung mga manusia, makasumbarap sa surma. Amoy kapituan nga iwet. Hindi na sila magpatawal. Ang kan na yan siya, amoy kan Husayn ibn Abdul Rahman, wailong niyang hadis, biasa mo yan, amoy nagpatawal, kan ko nagpatawal sa kong hadis na may taikay. Sumuha Allah, yarin lam yafdal. Yarin lam yafdal, amoy biyay ka po yung Ibn Abbas. Sabi, angkan siya lam yafdal, biyay ta si Nabi Muhammad, ibn nga sila rin magpapatawal-tawal. Tawakal po Allah Ta'ala kung sila masakit, hambuk yan tuloy nga masifat, amoy makasunod sila, malam sila sulong. Sa wairong bukunin maksud ini ini mangiin magpatawal atau akan mangiin magpaubat alukto maraya wairong ninyat kaitannya sejarah ini sifat sing kapituan ngayon itu wala yaktawun ibandi sila magpasunog awak ko nagkauna ito dahil nga mga ipag-ubat nila bang ko masakit biya hilabay nila ko hakayo maray babang ni kato biya mga ini daun tangan-tangan ini saan mangintao biya magsaim mga sikit masuun din in tangan-tangan niya ito daun tangan-tangan niya ito maglana-lana na siya kasi pikit mo papais magpairak mo ni pais kana naman malawin sakit inyat tubo kunday nga mga sifat nila sa ibaman kapituan ngayon hindi sila maghinang sipihat wala yatatayarun iwan di sila magpalupat mga manok-manok sa babag jahiliyah bang sila bangun mga panahon nila magpalupat sila manok-manok bang limupat patuo lumaos sila bang lumupat palawa ang niya pawas di sila lumaos atawakan bang sila panawan na aun mga panahon nila bang makarumok mga lukluk magkatingog di sila lumaos isa kaulo rin lukluk yaon nagkatingog angkan siya kimatingog na may tay kay bisin aon kamudaratan yumatukay mo ang nahan biar isang sindikato biar tuloy sa pagkahalan sa kaibanan sampai mga tao mananakpi mano kasuhan yung kagatan nila siya mga magtatalang niya bang sila matupataho kapag tatakpian mano nakita sadya haran bakit imam di lumaos malas ko daw kung lang yung mano at tawakan makita lutaw makarumog mga lutaw haran kaya manan makita lutaw kung kaya manan makamot kung yan lutaw di lumaos tapos nga daw kung kita ang biya mga ini pamarat saya nila biyato so yun mga in kapituan ngayon makasunod wayong biyato kanila wayong na yung mga biyato ini kanila yung kanila kataan magtawakal ko Allah Ta'ala ang kanasumatan sa Nabi Muhammad in sifat nila yan wala rabbihim yatawakkalun iban tupot ko Allah Ta'ala sila magtawakal amo yan in sifat nila magtawakal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala so amo in sifat si mga sila kapituan ngayon makasunod sa surga di na siya lumaway siksa iban di na mistahulin amal ibadat faqama Ukasha ibn Muhsin doon man
Dengan dah Ukasha ibn Mihsan diminduk sedap tui launya Nabi Muhammad udullah ayyaj'alani minhum pangayu ya Allah Ta'ala mamana makalamun pakapituan kayu makasul ayat lau si Nabi Muhammad kan ya anta minhum lamun na kau siara ini indai umat si Nabi Muhammad ya baitaan si Nabi Muhammad nakalamun siara pakapituan kayu siapa nak nak tinduk serta nak diabdi Nabi Muhammad pamangayon doa Allah Ta'ala natay mamanin doaannya au nay sa simingutkannya mugusok timinduk day sa biyakannya thumma qama rajulun akhar timinduk day sa binamugusok long sinamugusok ini udullah ayyaj'alani minhum pangayon doa Allah Ta'ala ya Nabi Muhammad mamana kumakalamutkan ilayatku long sin Nabi Muhammad sabaka biha Ukasha kaya unahan na kolong ya Ukasha way na siya diwahan iningat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilang ang mga sifat sinto magtarao amuin di mo siya bisarahan sini kasakit kaniya di Ukasha diwahan siya si Nabi Muhammad sarta iyan na siya si Nabi Muhammad lamod na kauday kakapituan ngayon makasusulungan may dayat to sa qualified siya qualified yung Ukasha sunod parang susulungan hari na lumawis siksa iba din lumawis na ada po ng hambog pusog ini amo ini karwati mindog ini wayun siya iyan si Nabi Muhammad di kau qualified sunod parang susulungan atau akan alami afdal yung Ukasha rin kayo akan siya rin menjadi sunod betul atau akan aun nga mga hinang hukong marayaw wayun siya iyan si Nabi Muhammad wayun siya biyan siya sa unin iyan ka na si Nabi Muhammad iyan saja si Nabi Muhammad yaunahan na kau di Ukasha atin yaridat tumatay mahniya mangi atau akan idat tumatay mahniya pati siya wayun siya diwahan si Nabi Muhammad sahid siya ay matay mahniya in siya nalihit siya yaunahan sa Ukasha ada pun in qualified pun sumud palang sa surga dahil ang mga kasahabatan amin doon na aluman si Nabi Muhammad amuna di Ukasha radiyallahu ta'ala anhu in sila yatko kaya baita sifat amuin sampurna in panawid nila ba Allah subhanahu wa ta'ala na yatko kapituan nga ibu ampa ang buking kaya baita ampa ang buking kaya baita aw palabika numan nga ibu nakareserve o ipagto baita mangisir insyaAllah naman kita jurit ko insyaAllah ta'ala so in murah-murahan tub-tub na rin in pengajian hababi ni lumaygong na inambuk babisap murah-murahan in panawin kita nyo masampurna at inya lumayukur kita nyo ipagyan sampurna panawin amin day tayo sipimbaz rahimahullah ta'ala in sampurna panawin amuna in mga manusia nanawin Allah ta'ala sarta yan iban nila ikakahinang syirik amuin syirkul akbar iban syirkul asghar syirik dakula iman syirik sibi-sibi sarta yan iban nila raisab ikakahinang dosa kakahinang maksiat Allah Ta'ala iban yan iban nila raisab ikakahinang bid'ah amuin kakahinang bago haamam Islam murah-murahan masampurna in panawin singkitan nyo asusumudum insyaallah ta'ala nila yun na to in salakto-lakto makaba dan simpak tauhid amuna in pagsyirik Allah subhanahu wa ta'ala hadha wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin